Yang ini siling warna hitam. Makin ramai yang suka warna hitam sebab dia akan nampak lebih premium. Ataupun kalau orang dulu-dulu kata hitam itu menawan. Bahagian fishbone yang menampung L-shape awning. Yang bagus dengan fishbone ni, air akan pergi ke setiap arah, tepi dan juga ke depan. Akan masuk ke hidden gutter di setiap bahagian awning. Dari awning porch membawa kepada awning tepi, keduanya menggunakan siling berwarna hitam. Tapi daripada sudut pandang saya, hitam premium ataupun hitam itu menawan. Sila komen di bawah. Jangan lupa like dan follow kami di Aneka Banner. Dan paling penting, kalau saudara-saudari nak dapatkan sea roof bajet tapi kekal menawan, terus hubungi kami sekarang.